ole tirtu te ka channel hlom taka kalolom la vek chawa Mizo hmeichhia te buma inzawrh luih tirtu an hming le anom na te aron tar lang ta Mizoram Journal Mei ni sambakhat kumsang ni somni paruk Mizoram Police le Uttarakhand Police ten Mei ni nga kumsang ni somni paruka an lu chuatak Beauty Queen Salon and Spa Rurapur Uttarakhand thoktur le inzawrh luih tirtu apu kanzinga Lalnunsiami kumsam thum kolasib new dik ko na tela man to nen Uttarakhand thunai tu ten an hreng me kane Beauty Queen Salon and Spa atanga Police ten Mei ni nga kumsang ni somni paruka an chan chua Mizo hmeichhia panga te chu Mei ni ko kumsang ni somni paruk in rinne khan aizol ron thlen puan nia Women and Child Development Department and Kolna Noya anomri ane Mizo hmeichhia te inzawrh luih tirtura pum chu ani na hian amo phurtu berangai chu Lalnunsiami kumsam thum kolasib new dek konle pasal anga nai spa nei tupa Muhammad kumsam thum pakhat apa Muhammad Ale Bareilly Uttar Pradesh tona Rudapura omme kanne ani ba ka hiam mi pali dangman ania Rudapur Police Station a thuboi jelonen an tangme kane mo phurtu ta hi Mizorama lak chhodan tor Mizoram Police chuan kot kal hlangin ngai to don nia thodon ane athubul bala shelautan kan chher ton hon chher chokle thok thogela Uttarakhand spa atang Mizo hmeichhia panga chan chuak Mei ni sari kumsan ni somni paruk Mizoram Police le Uttarakhand Police te chuan mei ni nga kumsan ni somni paruk khan Rudapur Udham Singh Nagar District Uttarakhand Beauty Queen Salon and Spa lu chuain Mizo hmeichhia tang mek mi panga an chan chok ane Mizoram Police na tarlan danen Police te hian Mizo hmeichhia te inzawrh luih tirtu apu namdang paruk an man ngala anjinga Beauty Queen Salon and Spa nei tu namdang le a kawppui Mizo hmeichhia baka alaizon tentel Mizo hmeichhia an chan chua panga zinga pahnih chu kumtling lawan nia Rudapur Police Station a thuboi jelone Mizoram Police tarlante All Women Police Station aizola mei ni khat kumsang ni somni paruk khan Mizo hmeichhia pakhatin FIR athelot FIR thelot tu hian amal le athian te chu Beauty Queen Salon and Spa Rudapura thlakhata chengsing ni lwa toktoren October kumsang ni somni panga khan an kala kalman chu an thona tur nei tu ten anti felsak an thona tur an thlenin mi pat mai chiat na anti tel nge angai ti hrilan ne nikhata dortu mi pathuma tanga pakwavel nei luih tirane dortu an nei dona an hrai roi then 6 man luih tir ani no apo an hlot tura an tiam pek ani ngai lo thlakhata chengzanga ten pe then an tlan bolo nan talain anom na in gate an kal then tala chu April ne le kumsang ni somni paruk zinga an chu chia an tlan chuakane All Women PSA thuboi jelonia choizui tur Special Investigation Team SIT denane Mizoram Police Team le Women and Child Development Department athokten Mei ni le khan Rudapur an panane Mei ni nga khan Rudapur Police ten Beauty Queen Salon and Spa an lu chua Mizo hmeichhia panga an chan chuakane Mizo hmeichhia te hi Child Welfare Committee Rudapur khota anum meka Mizoram an hot heinan boipui mekane hei hi thumasalam aron tarlan khania ashelo ten amasalama ashelo te khani tikhan lo the teinan karon chhernon lene